Karbi Anglong Autonomous Council lu entry tax ket angbong pen langkar om mate Gorompani National Highway 39 along henlu tangka ke ong nai adim lu pusi Chinipon lu. Bonta bangso Gorompani entry tax ket along tangka kirung dunatum kupi koson pentong ke klem dun lu ni lake madu sitami chini nedet tahai mate chini lor api sitami kachupudun hai abang awedet tahai po. Bonta Gorompani along kedo KACC entry tax ket along kupi koson lo nang litum chini ikma TK news kelang araratum. Bangso aget along tangka dupik tualama bangke nang litum sitami chini pami tahaipo lapen alama bang sitami ahok lo. Bonta ahok pet bangso aget along kupi koson lapen kupi lo ke klem nang litum chini deta tahaiji. Bangso Gorompani 39 entry tax ket along tangka kirung dun atum aning ke hang aling si tangka kirung dun pua birta longpon lo. Laso jok ahok pet alam ke theglong ji aphan pura ke dam tang chithi niphai troxy aning ve Karbenglong digital news forum ahin pen adi malong an humri dam si langchang ri dam lo. Alu ating pen bangso Gorompani entry tax ket abang ke Jensing timung amen pensi ningkan isi mate surihinira inkoira ke thom mate surihinira inkoira phi aningkan abha phan list pen enlo. Bonta geralong kaprek a district pen hormu ke wana traka tumalong ihu malong sika pharo pho pen chenglok suri sian ke endun si longdun lo. Tangka ke endun lo bonta ke dengdun a receive along tangka ke endun aphan thangnat ke tok awe lapen sil ke thengdun amatsi awe bangso jok ke DNF atum pen get along tangka kirung dun atum aphan karju ahud nang ke thak dun bangke ladake aimon ke tok tilo lapen nilitum ke kaita laan si tangka ke endun bomlu pusi ningjepon. Bangso get along pen tangka kirung dun anam laki bangso geralong pen tangka kirung dun anam kilele kirung parpik ajok truck keve ka tumpen hangjo anpin lo alang le tumpen ke than pona tengki nili tumke dang phlie truck along si sika suri isi nang endun po thangnat amount ke tok awe alu achet nang pidun lok pen ang par ke thangta awe pusi truck keve ka tumpen ningjepon. Lason thak thak si dang ner kep pen dang lok dang krihini atum aphan an sitami lason si sika pharo pen dang lok pharo ner kep an endun puta truck driver atum pen ningjepon. Bangso Gorompani aget long ke dam tang apor pen sitami lapuson akelele tangka ke endun pua koi kewang dolo. Laso jok ke DNF ahin pen ki humri dam ahur sitami laso teng mensi longdam lo. Lasi bangso Gorompani get long lapuson aron repen tangka ke endun tabret aputhak kupia porsi tax saikam atum pen kelang ding lo mate superintendent of tax asai kham atum ahin pen sitami bangso long kecherap dun duma puta arjudam lamthe palidam mimi alamthe dukoklo. Lasi labang so puthak prabjin pen KACC ahin pen RD pipon asonte mesenji. News text report TK News. नाम क्या है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। आप कहाँ से आया? गुवाहाटी से आ रहा। और कहाँ जाएगा? तो जाएंगे इम्फाल। इम्फाल। अभी यहाँ में क्या हुआ आपका? यहाँ पे सर मेरा 14 चक्का गाड़ी है। हाँ। यहाँ पे 1000 रुपये का स्लिप कटता है। 1000 रुपये स्लिप। हाँ। ये गेट का नाम क्या है? गर्म पानी। गर्म पानी गेट। 1000 रुपये का किस लिए काटा है? वो कोई ये नहीं है सर, ये लोग का ना पर्ची के ऊपर कोई अमाउंट होता है ना पर्ची के ऊपर गाड़ी नंबर होता है। 1000 रुपया देना है और पर्ची एक देते हैं, उसको लेके जाना है। और आप कहाँ जाएगा बोला? इम्फाल जाएंगे। इम्फाल। और आते समय भी पैसे देना पड़ेगा? खटखटी में इन लोग का गेट है। हाँ। वहाँ पे खाली गाड़ी का 14 चक्का का 700 लेते हैं। हाँ। उधर से दे करके ही आना पड़ता, नहीं देने से गाड़ी नहीं छोड़ते है ना? वो टिकट दिखा सकते हैं। और टिकट अभी था ना? टिकट आप ही लोग को तो दिया सर टिकट। होला ना तो
पूरा उसके पास है, उसके पास है। ठीक है। और फिर आप लोग कहाँ से आए? हम लोग गुवाहाटी से। गुवाहाटी से आया। हाँ, क्या सामान लाया? अमूल रुपया। और आते समय 600 रुपये लेता है। कहाँ में लेता है? खटखटी में। खटखटी गेट में 600 रुपये लेता है। वहाँ में लिखा है क्या 600 रुपये बोल के? ना कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। आप लोग सेटिस्फाइड है क्या वो इतना 1000 रुपया 800 रुपया दे के? नहीं तो भाड़ा तो अभी कम है, डीजल का दाम भी ज़्यादा है, तो किस चीज़ का पैसा ले रहे नहीं ले रहे हम लोग का पता नहीं। ठीक है, देना है दे के जाना है, नहीं तो लफड़ा करेगा। तो KAC PWD Board Chairman Longsing Tobia Pandrua Bagori DMCC Atumpen Langwai KPPON Congress Sarkar ke hai boma hot sita me Dua Bagori constituency ta lakha se on ipin development akam do lason si numbering ko rathok Dua Bagori MBC constituency angkang pita Congress Sarkar ruling boma hot XEM ratan iti development ke vanpik anlo Dua Bagori constituency arat aphanta pherangke me alonga chetong don lage muduson langni DMCC Nerson Singh VP, Bhimson Rongpi Secretary, Duarbaguri Babu Singh Hanse DMCC Secretary, Duarbaguri Ajit Dera Secretary, Duarbaguri Dipendro Ronghang VP, Duarbaguri DMYCC Binarson Kro, Duarbaguri DMYCC Pen Congress Along Klemang Putum Penangan Chetongdon. Lasi PWD Board Chairman Longsing Tok Bidua Bagori Constituency ke Development Ave Pinlang Puke Kunat Pensi Kipudam Lopusi Dua Bagori Constituency Mandar Congress Committee Atumpen Jongdon Lapen Longsing Tok Bike Dua Bagori Constituency ke Vang Ve Pinlang Leku Pusi Congress Sarkar ruling aho development akam Ave Pinlang Pusi ke Teklo Lapen Nilitum ke Longsing Tok Bi Phan ke Chinita Chinini Lasi Jong Si non a boy lahai development Ave Pule Kipu Pulu Tangte Dua Bagori Constituency Congress Committee Hin Pen ke Jongdunang Kokpo Puta Ning Jepon Jong Si Congress Sarkar ruling aho Dua Bagori Constituency development Ave Pulute Nilitum Thanpo Lake Road and Communication Sector. Number 1. Constructed RCC Bridge at Rongbongkhat. Number 2. Constructed RCC Bridge at Dator Nial Tex Gate. Number 3. Constructed RCC Bridge at Nial Dator Baptist Church. Number 4. Constructed RCC Bridge Nial Cultural Complex Dalamara Education Sector. Number 1. Constructed Harlongbi Vilongbi College at Dator. Number 2. Constructed Model Degree College Dator at Angjok Hanse Dator. Number 3, Model School at Angjok Rongpi. Number 4, Harris-based Girls Hostel SS School. Medical Sister. Number 1, Model Hospital at Daehuri. Number 2, relocated of Dalamara Subcenter from Borjuri. Number 3, relocated of all Dalamara Medical Subcenter and Staff Quarter. Lapen kaprek talakhaon eke onglang jong si XEM ratan ing Dua Baguri development vanwe puke kupusi longsing tok bikaning ji hai loputa Dua Baguri Mandor Congress Committee atumpen jongdon tangte phrangke thengno kaning ji alam ang tonpen arjusina Daehuri pen amosingti report TK News 9th October 2023 ani nilitumdak Dua Baguri Mandor Congress Committee la pen Youth Congress Committee hin pen kedam tang tarik 3 October suri hinira engkora ka thom ani longsing tok bi BJP mate ala ST Morcha a chairman la pen PWD Board Chairman ke hai dak Dua Baguri a constituency along alang li kaning jepon alam mokha nilitum lam Clark mate lamboy ki PJ phansi nilitum piniladak nalitum media mate press meet ki bipon nilitum pathik pon lo lasi alangli longsing tok bi nilitum dak Dua Baguri constituency along
alama mokha jitu niki rotoning ti XEM KAC aphan karbok alam mate angkul gawe alam mokha kaning jipon nilitum social media pen sita men nilitum arjupon long lo lasila so ko theglong ateng pen nilitum jel angkul gawe alam amokha je duar baguria long nangke ji jok dun thap thede je phansi nilitum lam klar mate lam voi alang li long sing tok bia phan nilitum pini press meet alang li men pen bipon lo la si hala so hut two terms an rotoning ti EM chode mate MSC duar baguri pen elected data fisitame alang li kam ke klempon amu theglong le mate theglong le pin pose alang kaning je la si alang labang so lam kaning je ji kunat pensi labang so lam thi ke long ma la pen kunat pensi alang dak duar baguri along wang ve pin e phong phong ni la pu ki jui ke wang pen ka theglong pu alam pen ke na hok dak lang ni la pen chiniu ni pin la atok anu atowar amukha atok anu duar baguri along dam loma la halam lang li matha nangji la pen alang la halam amukha chini ma chini ma hala bang jitu niki ke toy alam balang phan ke paning je toy polam pen bang ke alang claim thade se ke mi apolo athema ke dam tang ahu rotoning ti ki khibom ahu jitu niki EM dalong lelang ahu alang li deputy chairman ke do hut si long crazy adalong made bridge RCC bridge lata long crazy alang li si wano la so di malong ke long crazy along pulote construction of RCC bridge at Rongbonghat constructed RCC bridge at Daithor near Tax Gate constructed RCC bridge at Daithor near Baptist Church constructed RCC bridge at Paklangso Thongteron laganili to mahem ke dam to warlo constructed RCC bridge at Kakojan constructed bridge at Dongjam in Bijuli constructed RCC bridge at Diflu River constructed RCC bridge at Borjan 1 near Cultural Complex Dalamara constructed RCC bridge at Borjan 2 near Rong Tereng Dalamara constructed RCC bridge at Diring constructed RCC bridge at Kohora Angcho Takalila the remaining bridges Malasi to Dadhora Difluso has been submitted as a proposal laso a proposal ki pitang apotanta non ekunat non claim loma proposal anda not never lab pangbulab lo thanjab lo lancho takalila Daithor ke kangadong to Kakojan Dalamara Diring an laso kachi lenga proposal mukhaan ta submit lab lo CPM dike towar pen amend pen sita lahaya proposal anta no anta sanction se claim clay atowar ta ave hala so hota bangke pu bike pe ne dam an bangke dam melang no la pun da dam no to la sonda taxi towar constructed pakka road mane pakka rasta lo so towar lo dak Daithor to Rongbonghat Daithor to Sanglanghat da Rongbonghat to Sanglanghat da long hala so ahut sop pakalo nonge mane jong sila so towar long aprang pakalo lo so towar ke pute nonge nangke aphusi hino ma bui ingcham ma bui athela towar masi nono bangke pakka ka irono ke mat road lo man inghan ancholo hilita ancholo aka preke thangna thailong le lo la sonda taxi pakka road from Rongbonghat to Songrong Daihuri along anta hala suke pakka rasta iselo atowar iselo aliki ika iselo non gente ichet bakta pokal acheta thailong le deji la sonda taxi motorable road from Thedong to Angjokhanse
entry tax gate pen lutchok atowar up to hat hedongan lata ekdom full mane motorable ala so non ta motorable ta non ge inghan pen si kedam nang gari ke thien chalo dam also gari so dam phun la son tak taxi improvement of road from Daithor nearly to Rongbonghat lake hala prang jitu niki kahe no popot and hal suki improvement kuripon repairing pudo non ke repairing gali hala central fund dojima state fund ben dojima pula suka chulang lokama sinona banke Daithor to Rongbonghat anta hilli gaise lo Rongbonghat to Daihuri songron ha upper Daihuri anta hilli gaise lo Daithor to Rongbonghat to ha jitu niki sanglang hat ke damat to baranta non ki hilik chai delo lancho ta kanila construction of motorable road with sand gravel from Dalamara to Kakojan via Bijuli hala daksita me Bijuli dam pera to baha soda kan ha sotke sand graveling kuri lab lo sita nona banke sand graveling anta improvement ka kuri je phananta claim te dalo hilik ai selo la sonda taxi do pigna ni tumdak aso asaka ki klempon akama mukha anke nili tumdak thangda include pon pe la sonda taxi education sector alang ke education ke claim ta ke long ta IEM ke long ta nikan ke thomle within 3 years of an chota alang abangke hala sohut Daithor kali dak Duarbaguri constituency ar lo matsi college ihum tabi